babaza Kristo Yesu, baramubwira ngo Yesu, kubera iki twabonye wirukana abadayimoni mu izina ryawe bakagenda? Kubera iki twabonye usenda abadayimoni mu izina ryawe bakagenda, ariko twavuze biranga, turabwira imwihemo mizigende ziranga, ariko ijambo ryawe turarisubiramo biranga? Yesu atarababwira ngo bene izo mwihemo, subiramo ngo bene izo mwihemo. Bisigura iki? Hariho imwihemo zimwe na zimwe zishobora kugenda utarinze kwisonzesha, ariko bisigura ngo bene izo mwihemo. That is the classification of spirits. Ni guhereza class cyangwa se kibanza cyangwa se imigwi cyangwa se umuryango imwihemo runaka. Hariho imwihemo zumva without any need of fasting, atakwisonzesha, ariko hariho izindi, there is another kind of spirits, Imana fashe cyane gose, zidashobora gupfa kugenda. Nababwiye ku mwihemo mbi zimwe ziba mu kirere, babandi bitwa abaganzi. Abaganzi si y'umwijima, ntago ari abadayimoni ushobora gupfa kubwira ngo rekura bace bapfa kugenda uko nyene. Hariho abadayimoni bo muri Karani bashobora kuboha generation yose. Umudayimoni yafashe generation zishika kuri 10 akaza akagera kuri wewe. Ntago ari umudayimoni ushobora kubwira ngo rekura acapfa kugenda uko nyene. Nico gituma benshi bakizwa bakinjira mu nzu y'Imana, Imana ikabemera bakihana bakatura, mugaba benshi bakaba bakiboshwe. Let's nobody fool you. Ntuze wemera umuntu numwe akubesha ngo iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ku musaraba ukamwakira ngo it's all finished, ngo byose birarangiye. Ntago byarangiye, watanguye. It is not over, ahubwo biratanguye. Abantu bose batarakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo, badafise Kristo Yesu, bataramenya Kristo, bataganzwa na Kristo, abo anye ni mbohe, baraboshwe. Satani abakeneye umwanya wari wose arabaronka. Mugabo Bibiliya iravuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ubasha bwo gucika abana b'Imana. Kandi Yesu nadufashe cyane. Yesu akongera akavuga ngo sinazanywe mu isi n'amahoro, ariko nazanywe no guhangana, fighting. Nazanywe n'intambara. Intambara Yesu yavuze si y'amasoro n'amasasu n'ibindi. Intambara yavuze yari yo gukura imbohe kubari barapfuye bizeye, n'abandi bose bazomumenya, abakure mu kuboha kwitwa imbohe, abahereza ibigwanishwa, hanyuma batonde ku rugamba baje kugwana na Satani. Ayebo sataka, sinzi ko ari umuntu turi ku matere. Haleluya, Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza it doesn't mean to sit and relax like everything is over. Ntago bisigura kwicara no gutekana nka ibintu byose byaheze, ahubwo ibintu byose biba bitanguye. Nico gituma inyuma yo kubatizwa, inyuma yo kwakira Yesu, inyuma yo kwakira gakiza, intambara zica zihaguruka. Wari umusivile kandi nta musirikare apfa kurondera umusivile, ariko umusirikare arondera umusirikare mugenzi wiwe. Mu gihe wari umusivile wo mwisi mwihemo, umaze kwakira Kristo Yesu, wambaye ibigwanishwa nk'uko birivuga ngo mwambare ibigwanishwa byose umwami Yesu atanga. Isi y'imwihemo yitanguye kukurondera, ntagikubona nk'imbohe, ntagikubona nk'umuntu ari ahasanzwe, ikubona nk'uri karabagwanya kandi yatumwe guhagarika ibikorwa byabo. Nico gituma amatake yose acatangura kurondera ubuzima bwabo. Abantu benshi rero barakunda kuba confused iyo bakiriye Kristo Yesu, iyo basenze bagomba ni kubera iki senga ibyago bigahaguruka, kubera iki mba mu nzu y'Imana intambara zidahera, kubera iki nizera Imana intambara zidahera. Kuba waramenye Kristo Yesu, this is your lifetime.
byo guhangana, ni umwanya wawe mwiza wo kugwanya Satani no kumwambura ubushobozi bwose. Kandi Imana yantumye muri aya masengesho ngo umuntu wese adafise ikigwanishwa cy'imhemo tukimushikirize mu biganza, ashobore kwaka abadayimoni n'imhemu zose z'umwijima zafashe famiye yiwe, zafashe amaraso yiwe. Ntago twaje ngaha nk'abakristo basanzwe, ariko twaje ngaha nk'ingabo z'ijuru ziteguye kudefanda imbuto zo mu nda yacu, ziteguye kudefanda mariage yacu, ziteguye kudefanda abagabo bacu, abagore bacu, ingo zacu, ubuzima bwacu hamwe na generation zizodukomokako. Bangahe bari ngaha biteguye kwakira inyundo bagahonda abadayimoni? Abari ngaha barihe batere haleluya, teriyini haleluya. Ntago tugiye kwicara tubona Satani ariko arasambura imibiri y'abantu. Uyu munsi abana batoya, generation z'abakobwa, generation z'abahungu benshi bariko bapfa imburagihe. They are dying before their time. Bamwe bicwa n'ibiyayuramutwe, abandi bakicwa n'ibyaha, abandi bakicwa na kamere zabaye setup zashizweho mu myaka amajana iheze, ikomoka ku babyeyi. Ariko amaraso yawe, umubiri wawe n'ubuzima bwawe uyu munsi utegerezwa kwakira inkota yo guhagarika no guca iyo generation, no guhagarika ako kagozi. Abizera barihe batere? Ndashaka umuntu avuga ngo ndarambiwe, I'm tired of this. Sinzi ko ari ibintu urambiwe, sinzi ko ari ibintu bikubabaje, sinzi ko ari ibintu bikuruhije. Agacerere kawe nta kintu na kimwe kavutse, ariko ndagomba amajwi aza guhaguruka satura nk'inkuba, amajwi aza guhaguruka. Reba basekose paya zanteke rebo seketele bosia. Ndinginga Imana yo mu ijuru uyu munsi ze kwamplifia amajwi y'abanyantege nke yumvikane nk'ibibombe biturika mu nzu z'abapfumu, biturika mu nzu z'abarozi. Ndinginga Imana yo mu ijuru yamplifie amajwi y'abatazi gusenga muri aya masengesho. Aya baba sekele bosataka, ijwi ryawe nibavuga ngo mu izina rya Yesu mu nzu z'abarozi, pa 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 pa, ibihome n'ibisika bisenyagurike. Abizera we are believers, tera haleluya, haleluya, haleluya. As we are here, we want to refuse. Turagomba kwanga akarenganyo gakogwa n'abarozi. Turasa abantu baba victime kubera ibintu batazi. Wabyutse mu gitondo uratambutse ibintu amaguru aramugaye. Wabyutse mu gitondo ngo muvukana arapfuye. Wabyutse mu gitondo ngo yagwaye ingwara idakira. Wabyutse mu gitondo ngo umuntu arapfuye. Wabyutse mu gitondo ngo umuntu arahombye. Wabyutse mu gitondo ngo barakwirukanye. Wabyutse mu gitondo ngo barakwanse. No, in the name of Jesus, apana ubuzima bwawe, apana umuraso yawe, apana ubuzima bwawe. Hakanira abadayimoni, you have to say no. Oh, rebo sakatakele bosheze. Amaraso yabera uyu munsi turayavanga n'amaraso ya Kristo Yesu. Imitungo yanyu muri aya masengesho turanyegeza mu mubiri wa Kristo Yesu. Turanyegeza aho abarozi badashobora kugera, aho abapfumu badashobora kugera. Abarozi bazorara barakesha. Uzogerageza kumanipira no guhamagara izina ryawe, akarihamagara mu gishingo cyo kubona izina ryawe, azobona inkuba n'imirabyo.
Ezaya basekete koshazata lantekoloblosia. Oya ntago tugomba abantu umuroza hamagara mu izina ijoro rimwe akabyuka yapfuye. Oya mu izina rya Yesu turasaba abantu abadayimoni bahamagara mu gitondo kimwe bakabyuka babaye paralize. Tugomba kubaka protokole, dushireho sekirite, dushireho insinga, dushireho danger de mort. Ezokere vasata abizera barihe batere. Hallelujah. On your life ku buzima bwawe hategerezwa kuba icyandiko cyanditswe niwakora ko don't touch danger de mort. Hari umuyaga nkuba, hari ikintu gishobora kukwica, hari ikintu gishobora kuguhagarika. Sako your family with a fire. Umubiri wawe, umuryango wawe uzungurutse umuriro in the name of Jesus. I don't believe that. Sinizera yuko uzoba amahoro ugatekana mu gihe umugore wawe aryamye adashobora kwikoma. Sinizera yuko uzokwinjira ahantu ugatekana nimba ari mu kazi cyangwa ariho hose. Abana bawe, ubuzima bwawe, amagara yawe abangamiwe n'indwara, abangamiwe n'abarozi, abangamiwe n'abapfumu. Ntago ngomba ko abantu bakira, ngomba ko abantu Imana baproteja kugwara n'izina rya Yesu. Ntago ngomba kugwara diabete ngushe kwivuza, ntago ngomba kugwara indwara ngushe kuzivuza. We pray for the protection and the protection of the Lord. Urukingo n'uburinzi bw'Imana in the name of Jesus. Imana mu ijuru igushire ku rukingo rwayo Mose. Abizera barihe batere haleluya. Yesu natfashe cyane gose. There is this sound. Abigishwa ba Yesu baramubwira Yesu ntibabajwe nuko tugiye gupfa. We are dying secretly, we are dying slowly. Kanguka. Abigishwa ba Yesu baravuze no, there is no way. Nta kuntu na kumwe twopfa turi kumwe na Yesu. How comes? Ni gute inkubi y'umuyaga yo twica turi kumwe na Yesu? Ni gute inkubi y'amajambo yo twica turi kumwe na Yesu? Ni gute ibitwanga byo twica turi kumwe na Yesu? Ni gute amazi yo twuzurana mu bwato turi kumwe na Yesu? That can never happen. Abiyateze barindiriye yuko umunsi wo gushigwa ku iherezo ry'ubuzima bwawe ugera. Uyo munsi ntago uzigera ubaho, uyo munsi ntago bazigera bawubona. Imana izigama amateka yawe, Imana izigama ubuzima bwawe, Imana izigame CV yawe, Imana izigama ibiganza byawe, Imana izigama amaraso yawe, Imana izigama umutima wawe, Imana izigama umubiri wawe. Uburinzi bw'Imana n'urukingo biboneke hejuru yawe tera. Hallelujah. We are dying. Hari abantu bariko barapfa bukebuke mwibanga, hari abantu bariko barapfa mu mutima, hari abantu bariko barapfa kandi bakavyemera. Sometimes ndase principe ivuga ngo umuntu apfe kwiyakira in the name of Jesus. Ibintu byose ntago ari ubugombe bw'Imana, ukura kose ntago ari ubugombe bw'Imana, ingwara zose ntago ari ubugombe bw'Imana. Sometimes urakwiye gukura mu kanwa kawe ijambo rivuga ngo nuko Imana yabishatse. Rimwe na rimwe Satana arugara, rimwe na rimwe Satana araboha, rimwe na rimwe Satana ariruka inyuma y'ubuzima bw'abantu, ariruka inyuma y'ubugingo bw'abantu, ariruka inyuma y'imibiri y'abantu, ariruka inyuma y'inyenyeri z'abantu. Nawe wabona ariko arabihungabanya ibintu bigapfa bikabadabadangana ngo niko Imana yabishatse, nta kundi, ngo niko Imana yabishatse. Oya, abarozi barakuboshe, ingwara zarakwishe, abandi zarabagiriye nabi. Mu izina rya Yesu Imana mu ijuru izigama ubuzima bwawe kandi irinda ubugingo bwawe. Yesu natfashe cyane gose. Hallelujah. Subi inyuma gatoya, reka mvuge amaraso. Amaraso afise insiguro nyinshi cyane, kandi abantu bose ku isi, abazungu, abirabura, abantu bose bafise amaraso amwe,
they all have same blood. Batandukaniye kumbure kuri groups of blood, or are like that. Imana ifashe cyane gose. Hallelujah. Mugabo abandi bose twese dufise amaraso amwe. Biciye rero mu maraso niho ubuzima butangikwa. Yesu natufashe cyane. Mu maraso yawe hashobora kubamwo ingeso y'umunyokuru wa generasiyo ya 4 cyangwa ya 5 cyangwa y'10. Mu maraso yawe hashobora kuba hariko harazunguruka DNA y'umukurambere cyangwa se elder ancestral, umukurambere wawe w'imyaka 200 300 iheze, the behaviors he had. Ariko kumure because of evolution of man, kubera ko iterambere n'isi teri hinduka daily, ku munsi hakagenda havuka yandi makomportema n'ibindi bintu bitandukanye. But what I want to relate, icyo nshatse kuvuga nuko bashobora gupima abantu bafitaniye amasano through DNA, cyangwa se bagapima abantu bafitaniye amasano, byose babikora through blood. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Hallelujah. Nta kororoka cyangwa se kugwira gushobora kubaho kudaciye mu maraso. Kandi you have to pay attention here. Igihe cyose habayeho sexual intercourse, habayeho imibonano mpuzabitsina between two, habayeho kwifatanya kw'amaraso, habayeho kwifatanya k'ubuzima. Ni kuvuga uyo muntu mumaze kuryamana nawe ushobora kwandura behavior cyangwa imheb cyangwa karande cyangwa ikindi kintu kimwerekeye cyo mu myaka 30 cyangwa 40 cyangwa 50 gifitanye isano n'ubuzima bwiwe. Ni kuvuga uba wifatanyije na karande n'ibindi bintu byose kubera ko habayeho blood connection. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Hallelujah. So abantu baba bagenda mu vyaha bahura n'abantu benshi mu busambanyi, you need aya masengesho ashobora kuba yaje nk'igisubizo kidasanzwe ku buzima bwawe, to disconnect you, kugira ngo akudeconnecte ku gicaniro cyose cy'amaraso ahumanye y'ibyaha ariko aratemberamwo, ariko aratemberamwo karande, ariko aratemberamwo ibyaha n'ingeso bitava kuri Kristo Yesu, byariko birazunguruka mu mubiri wawe. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Hallelujah. Yesu natufashe cyane gose. So this is your opportunity. Aya masengesho n'amahirwe yawe ni kuvuga iyo hamaze kuba iyo connection y'amaraso ku bantu babiri, nimba muri uwo muryango w'uwo muntu hariho abantu bapfira ku myaka 40, ubwo nawe wifatanyije n'igicaniro cy'abantu bapfira ku myaka 40. Nimba mu miryango iwabo hari igicaniro cy'abantu badatera imbere, ubwo nawe wifatanyije n'igicaniro cy'abantu badatera imbere. Nimba mu miryango y'uwo muntu hari igicaniro cy'abantu bapfa bakenyutse, aho nawe wifatanyije n'igicaniro. Hariyo n'iyindi miryango usanga harimwo ibicaniro by'abantu batabana n'umugore wa mbere cyangwa umugabo wa mbere, ugasanga bagikora mariage umugabo arapfuye cyangwa umugore arapfuye. Iyo uryamanye n'uyo muntu rero cyangwa hakabaho iyo blood connection iyo ariyo yose, ubwo nawe waba amaze kwifatanya n'icyo gicaniro. Muri aya masengesho igicaniro cyose cyariko kirazunguruka ubuzima bwawe, cyariko kirareklama bawe, cyariko kirareklama umubiri wawe, n'izina rya Yesu Kristo. Uvuge ngo apana umubiri wanje, apana ubuzima bwanje, apana banje, apana umuryango wanje, apana urubyaro rwanje, apana amaraso yanje, apana abana banje, apana, not my blood. Hallelujah. Imana idufashe
adufashe cyane gose. Yesu nadutabara, Yesu nadufashe. So this is your opportunity. Nababwiye ntago nza gufata umwanya munini cyane wo kwigisha irindi jambo ry'Imana. Dusomye hariya mu Banyefeso cyaho cya 4, ijambo ry'Imana rirambwira ngo ntimuhereze wa mugwaniza ikibanza. Nimba hari ikibanza icyo cyose Satani yokivye mu buzima bwawe, hari ikibanza Satani ashobora kuba yarokivye umubiri wawe akaba yawugize ikibuga cy'ingwara. Satani ashobora kuba yarafashe umubiri wawe akaba yawugize ikibuga cy'ubusambanyi. Mw'isi y'umwijima iyo bavuze ubusambanyi nta wundi babona, baca babona izina ryawe. Iyo bashatse kurondera uja kugwisha abantu nta wundi babona, baca babona izina ryawe. Iyo bashatse kugwisha abagabo, iyo bashatse kugwisha abagabo baraba wewe, iyo bashatse kugwisha abakobwa baraba wewe. In the name of Jesus, umubiri wawe utegerezwa kuba ingoro ya Kristo, not your blood. Niwemerere yuko ubushakanye na agents, abadayimoni hamwe n'uyu mugore yaba hejuru y'amazi, uyu mudayimoni wo mw'isi y'umwijima ashobora kuganza ubuzima bwawe no gutegeka ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Hari ijambo ry'Imana ngomba gusoma hanyuma dufate akanya ko gusenga gato. Ibyayuhishuriwe Yohana gize cyaho cya 17 ku murongo waho wa 3. Ndasoma mu izina rya Yesu. Uyu ni Yohana yari karahishurirwa aya majambo. Anjana mu bugaragwa ndi muri mpemu, mbona umugore yicaye ku gikoko gisa n'agahama cyuzuye amazina y'amarogotano. Ni kuvuga hari yari ko amazina bya birahiro byose abantu barahira bitagira umutwe n'amaguru, ibirahiro bidakijijwe wumva ko ari birahiro bitagira ubuntu na discipline muri byo. Uyu mugore ibyo Yohana yari karayishurirwa amubona yicaye hejuru y'igikoko cyanditseko gifise amazina y'amarogotano, gifise imitwe 7 n'amahembe 10. Uwo mugore yambaye impuzu y'inyambarabami n'iy'agahama, yari yisakaye izahabu n'utubuyenge tw'igiciro kinini n'amaragarita, afise igikombe cy'inzahabu mu minwe cyuzuye ibihumanya n'imyanda y'ubusambanyi bwiwe. Imana nidufashe cyane gose. Uyu niwe mugore nama ndababwira kenshi, this is who we call Jezebel. Yicaye hejuru y'amazi. Iki gikoko naco nyene kiri ngaha ni mpemu mbi zo mw'isi y'umwijima. Izi zigenda ziguruka, sinumva ukuntu noshobora kuzibasigurira, ariko ni mpemu mbi ziguruka, ibikoko binini cyane byo mw'isi y'umwijima. Uyu mudayimoni arateza ibyaha byinshi bihurira cyangwa se bigirana isano na connection yo guhuza amaraso kw'abantu biciye mu byaha by'ubusambanyi ku buzima bw'abantu benshi, kugira ngo agende ahumanye ubuzima bwabo. Yesu natufashe cyane gose. Ntihagire uwunyumva nabi, navuze guhuza amaraso gufitanye k'ubusambanyi konyene. Yesu natufashe cyane gose. Haleluya. Na sida iba mu maraso, mugabo iyo biciye mu busambanyi yinjira mu mubiri w'umuntu kandi iri he mu maraso. Yesu natufashe cyane gose. So this woman akoresha abagabo, akoresha abasore, akoresha abagore, akoresha abakobwa to go through around the people kugira ngo ashobore gutembagaza benshi no kugirira nabi abenshi. Ndagusengeye mu izina rya Yesu, amaraso yawe n'ubuzima bwawe be protege munsi y'amaraso ya Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Yesu natufashe cyane gose. Mu ruhanga afise izina ry'akabanga. Yesu natufashe cyane gose.
byanditswe ngo Babuloni hahambaye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibihumanya byo mu isi. Yesu nafashe cyane. Kandi mbona uwo mugore niyo nashaka, aborewe amaraso y'abera n'amaraso y'abashingiye intahe ibya Yesu. Mbona uwo mugore aborewe, he is a drunk of blood, yaramnyweye amaraso y'inhemu mbi z'abadayimoni. Imibiri y'abera ntagiri bukogweko n'imhemu mbi z'abadayimoni. Ubuzima bwawe n'umubiri wawe turabunyegeza mu maraso ya Yesu Kristo. Ayebo sakata kolobo shekete. Muri aya masengesho y'iminsi 3, Imana irandure, Imana isenyure imhemu mbi zose zishize hejuru ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Hallelujah. Reka dusome ahanyuma hatwinjiza mu masengesho. Exodus, kuvayo gice cyaho cyangwa reka tureke kuhasoma kubera umwanya. Ndagomba dufate umwanya gusenga. Imana mfashe cyane gose. Ngomba duganire kuri iri jambo. Yesu Imana yabwiye Abisirayeli igihe yaza gutanguza Pasika, yababwira ngo mufate amaraso musige ku nzu zanyu kugira ngo imhemu y'urupfu niyaza guhiga abantu no kurondera abantu ntibagire ko bubasha. Nasengera amaraso ya Yesu Kristo aze hejuru nk'ikimenyetso cy'ubuzima bwawe. Mu gihe imhemu ziriko zirarondera abandi ntizigukoreko, imhemu y'urupfu ntigukoreko, imhemu y'inyatsi ntikugire ko bubasha, imhemu y'abarozi ntikugire ko bubasha. Ndashaka abantu bagumuka n'isi y'imhemu, bagumuka n'isi y'umwijima, bahagarara bimanifesta mu isi y'umwijima, bavuge ni ndanse ko abarozi bafata banje, ndanse ndashizeho urukingo nk'amaraso ya Kristo Yesu, ndashizeho urukingo. Abahomba amaraso yanje ntarimo, abahomba umuryango wanje nturimo, mu bahomba mu buzima bwanje ntiburimo, mu bahomba ubugingo bwanje ntiburimo, mu bahomba ntago ndi mu batakaza, ntago ndi mu bahomba. Imana ikuzigame kandi kurinde, ikugwanirire mu izina rya Yesu. Abizera tera haleluya. Uyu mwaka uzobabera imfura y'indi myaka yose. Uku kwezi kuzobabera imfura y'ayandi mezi yose. Ntago abantu bavyumvise prophetically. Muri kuno kwezi wankire Satani nibimukomokako, kuno kwezi kukubera imfura y'ayandi mezi yose waciyemo mu izina rya Yesu. Hallelujah. Yesu natufashe cyane gose. Imana isenyure kandi bomore activite zose zubatswe ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Hari activite zo gutakaza, hari imhemu mbi z'abadayimoni, hari imhemu mbi z'abarozi. Narabasiguriye ndababwira no kuri agenda ya Satani. Satani agira agenda, uko tugira agenda twandikamwe ibintu. Satani nawe agira agenda yandikamwo, agategura itariki n'iyu munsi y'unuru, nzoteza abantu ibinibi, nzoteza ingwari abanabo, nzoteza ibyaga ibinibi. Agategura amatarike, agategura n'iminsi. Muri aya masengesho iyi minsi 3 tugomba guhindura agenda ya Satani nko mu myaka 10 guhera uyu munsi. Abari ngaha barihe bahaguruke batere haleluya. Duhagaze ngaha kubafise ukwizera, nimba ariyo agenda Satani yateguye mu myaka 10 yo gutwara umuryango wawe, yo gutwara bukunda, yo kugukura k'umugabo, yo kugukura k'umugore, yo kugukura k'umufiance, yo kugukura k'amahoro n'umugisha. Agenda na programme ya Satani turabwira ngo uzofine ku bandi,
ubikorere ku bandi ariko bamenye Kristo abinyegeje mu maraso. Duhindure porogaramu ya Satani. Uyu munsi ndagomba mu isi y'umwijima ibintu bihungabane, babura icyo bafata n'icyo bareka kubera urutonde hamwe na porogaramu bari barafashe itanguye guhinduka, itanguye guhagarara. Uyu munsi ndagomba duhangayikishe kandi duhagarike systeme z'abadayimoni. Niko ndavuga amajambo Satani yumva nk'ikirungurira muri we, niko ndavuga amajambo Satani yumva nk'umururazi. Ayansakaya baseketeke jevrozantaka helebozataka. Ndatangarije Satani guhera uyu munsi, nimba hari abo wateguye kunyaga, there is none here, nta n'umwe uri bushobore kunyaga agenda na porogaramu n'imigambi yose y'abarozi n'abapfumu irahira.